Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman 27. Ada Pak Amar Jamar di Karawang. Sekarang ada di Jakarta Barat ya Pak Amar ya? Jakarta Barat, Pak Ustadz. Oh iya, iya. Semoga cepat pulang, Pak Ustadz. Amin, amin. Mudah-mudahan betul. Ya, biar aktivitas kembali ya. Iya, Iya. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Amar Taud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Kemudian. Qala la ghaliba. Yang panjangnya mana ya? Coba dilihat baik-baik. Qala la ghaliba. Ko sama la sama go. Qala la goliba. Kemudian. Qala la ghaliba. Goliba. Ghaliba. Banyak pendek ya Pak. Qala la goliba. Qala la ghaliba. Kemudian. Hahuna qaiduna. Hahuna qa'iduna. Nanya pendek. Hahuna qa'iduna. Ini kalau Hahuna. ada enggak? Ha, Hahuna. hahuna qaiduna. Kalau ada rezeki nih, Pak Amar mungkin bisa sebulan 2 bulan belajar sama Ustadz Ridwan nih. Ustadz Ridwan kan seminggunya bisa 2 kali. Sama Oh, saya boleh, Pak. juga. Boleh, Pak. Nanti ya. Tapi Nanti, sunnya sama, Pak Ustadz. kenapa? Sunnya sama. Atau sun Apanya? pribadi. Apanya Pak yang sama? Sunnya sama nggak? Beda, zoomnya beda dia. Zoomnya di beda. Zoomnya dia gitu. Dan dia Bapak terserah maunya. Pokoknya seminggu 2 kali. Mau hari apa jam berapa gitu. Dan Oh, infaknya lebih ringan gitu kan. boleh, Pak Gitu. Ustadz. Jadi kayaknya perlu 2-3 bulan didobel dengan saya Iya, juga, dengan Ridwan juga. Nanti kalau kesananya udah pinter, nah tinggal bisa milih mana aja yang mau ditahan gitu ya. Gitu. boleh, Pak Kayaknya Ustadz. perlu latihan karena latihan sendiri kan Bapak bilang, saya juga sering latihan, kayaknya bisa-bisa aja gitu. Karena memang kalau latihan sendiri kan memang begitu, gitu ya. Kalau Insyaallah. latihan sendiri, koreksinya tidak ada yang koreksi, Pak Ustadz. Nah itu betul, apalagi dengan bawahan ya, dengan Iya, ada benar. dia sungkan ngebenerin kita kan Iya, gitu. Kalau di sini insya Allah. Nanti saya kasih nomor Ridwan ya, itu iya. Bu Eka juga alhamdulillah pinternya, pandainya juga dengan Ustadz Ridwan juga gitu disambi lah istilahnya. Oh, boleh, Pak Gitu. Ustadz. Baik silakan. Ha huna qa'iduna. Kemudian. Asalakahu yana bi'a. Yang panjangnya nah sama bi, ayo. Yang 3 doang gitu yang panjang. Fasalakahu yana bi'i. Ya Nabi A, ya Ya Nabi. Nabi A. Fasalakahu ya Nabi A. Bi'a. Fasalakahu ya Nabi A. Tapi pendek. Ya Nabi A. Ya Fasalakahu Nabi A. ya Nabi A. A-nya pendek. Ya Nabi A. Fasalakahu ya Nabi A. B-nya tapi panjang. Ya
bi ya nabi Fasalakahu ya nabi'a. fasalakahu ya nabi kemudian Waqafa bina khozidina. bukan ho nggak ada titiknya. Waqafa bina hasibina. Wakafa wakafa bina hasibina wakafa bina hasibina wakafa bina hasibina diulang Waqafa bina hasibina. wakafa wakafa bina hasibina kemudian Waliyapiha ma'azibu. ma'aribu pendek Waliyapiha ma'aribu. waliyafi yang panjang fi ha sama a waliyafiha waliyafiha ma'aribu waliyafiha ma'aribu ya Waliyapiha ma'aribu. kemudian Haqaru samu hak kap kap Akoru ini kak kafaru bukan hakor kafaru kak kafaru kafaru sabiku sabaku bukan sabak sabaku iya kafaru sabaku kafaru sabaku kafaru sabaku kafaru kafaru sabaku iya kemudian yuridu yuridu hiya hianatak hianaka hianataka yuridu yang panjangnya yuridu khiyanataka nataka yuridu yuridu khiyanataka ya yuridu hiyanataka. bagus kemudian sodaku 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 ma'ahaku yang panjang ma a sama ayo Hodaku sodaku sodaku ma'ahadu sodaku 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 ma'ahadu kemudian wakanu lana khosiina wa kanu lana khashi'ina bagus kemudian
Jahadu wa sabaru. Yang panjangnya jadu sama wasobaru. Coba lagi. Jahadu wa sabaru. Wasobaru. Jahadu wasobaru. Jahadu wa sabaru. Jahadu. Jahadu wasobaru. Jahadu. Jahadu wasobaru. Coba lagi. Jahadu wa sabaru. Bagus. Jahadu wasobaru. Kemudian. Ahadana makanahu. Ahadana. Ahadana makanahu. Ahadana makanahu. Kemudian. Wa na'amiha mijani. Bija, bukan ni nih. Bi. Wana. Yang panjangnya Wajan aja sama hi. Wana a. bijani bihi. Wana'a. Wana'a bijanibihi. Wana'a bijanibihi. Kemudian. Kanu yusari'una. Kanu yusari'una. Kemudian. Makada Yang panjang. Yaji. Nih. Makada yaziru. makada yashi'u. Go. Yasigu. Makada yasigu. Makada yazigu. Makada yazigu. Kemudian. Wa makanu sabikina. Itu sa-nya panjang. Yang panjang makanu sabiki. Na-nya pendek. Wa makanu sabikina. Na-nya pendek. Wa makanu sabikina. Nah, bagus. Wa makanu sabiqina. Wa makanu sabiqina. Nah, yang ini pendek-pendek nih. Ayo, harus bisa. Yatalawamuna. Bagus. Yatalawamuna. Gopiluna. Gofiluna. Gofiluna. Rogibuna. Bagus. Rogibuna. Rogibuna. Kemudian. Hapisina. Hafizina. Kemudian. Khosiina. Khashi'ina.
khodiina, To itu. Khotiina. khotiina. Sorry. Khotiina. Kemudian Fi busu. boto. Bukan Fi busuk, boto. fi butunihi. Fi butunihi. Kemudian Biibadihi. bi'iba. Bi'iba. Bi'ibadi. Biibadihi. Bi'ibadihi. Bi'ibadihi. Diulang. Biibadihi. Kemudian Qala la'abihi. bukan. Qala Qala li. Qala qala li li abihi. abi. Hanya pendek. Qala li abihi. Hi-nya pendek. Ko yang panjang ini. Ko sama bi doang. Qala li abihi. Qala li abihi. Nah, bagus. Kemudian Maqalidu. li-nya panjang. Maqalidu. 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 Kemudian wasanasihdu. wasanazidu. Wasanasidu. Bagus. Kemudian La yauduhu. la yauduhu. Bagus. Sayusibu. Sayusibu. Huwa. Pendek. Huwa. Huwa yaidu. Huwa yaidu. Huwa yaidu. Huwa yaisuhu. Huwa ya'iduhu. Ya, bagus. Kemudian Fatuhajiru. bagus tapi hanya jangan kepanjangan. Fatuhajiru. Fatuhajiru. Jangan kepanjangan. Fatuhajiru. Bagus. Fatuhajiru. Kemudian Yama. ya-nya panjang. Ya majidu. Majidu. Ya majidu. Ya majidu. Du-nya pendek. Ya majidu. Ya majidu. Kemudian Ya bais. Ya baisu. ya ba'isu. Ya baisu. Kemudian Ya raupu. pendek. Ya raupu. Ro-nya betul panjang. Ya Ya raufu. ya raupu. Kemudian Wa kadzalika. wa kadzalika. Bagus. Bi asoka. Bi asoka. Hebat. Bagus. Terus Mana aka. yang panjangnya ma-nya doang. Mana aka. Ma mana'aka. Ma mana'aka. Aka. Iya, bagus.
Waja'alani. Panjangnya ujungnya doang, ni-nya doang. Wa'ajalani. Bukan, wajah. Waja'a. Waja'alani. 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 Kemudian. Si'ati. Hanya pendek. Yang panjang si sama hi. Si'atihi. Bagus. Syi'atihi. Kemudian. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Ya muta'ali. Bagus. Lumayan dilatih mah Pak, insya Allah ya. Pulang ke Bugis sudah jadi Ustad Amar Amin. Jamar. Ustaz. Alhamdulillah bisa ngajarin anak istrinya semua keluarga ya. Amin amin Pak Ustadz, itu cita-cita Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan. Ya kemudian. Yusawi wisa'u. Tuh. Yusa. Yang mana Bapak baca? Yang ini. Sorry, Pak Turo. Turo widupat. Turo widupataha. Yang panjangnya ro, turo, sama ta, sama ha, itu doang 3 ya. Turo widupat pataha. Turo widufataha. Turo widupataha. Turo widufataha. Kemudian. Kanu pihak. Kanu pihak. Pakihina. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Kemudian. Wahina tad'un. Wahina tad'una. Wahina tad'un. Kemudian. Wa yaquluna mata. Banyak pendek. Wa naqulu. Waya. Titiknya dua. Wa yaquluna mata. Wa yaquluna mata. Hadana subulana. Hadana subulana. Ya bawa. Ya taba. Tanya panjang. Yang panjang. Itu doang dua. Tabawa. Tabawa amana wa amila. Pendek. Wa amila. Tabawa amana wa amila. Pendek. Yang panjang cuma dua. Tabawa amana wa amila. Tabawa amana wa amila. Wa amila. Pendek.
Taba wa amana wa amila. Taba wa amana wa amila. Kemudian. Tidak kelihatan Pak Ustaz, maaf Pak Oh Ustaz. iya. Masya Allah. Yang ini. Fiha. Fiha ma'aisha. Pendek. Fiha ma'ayisha. Bisa. Iya. Fiha ma'ayisha. Bi ayatina. Bi ayatina. Bi Ya. ayatina yukiduna. Bi ayatina yuqinuna. Coba lagi. Bi ayatina yukinuna. Bi ayatina yuqinuna. Kemudian. Sobiru. Soalnya panjang. Yang panjang ini so, Sobiru. ru, ro, tu. 4. Sobiru warobitu. Sobiru warobitu. Ya bagus. Wajahadu. Jaknya panjang. 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 5 yang panjang. Wajahadu. Wajahidu. Wajahidu. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Kemudian. Pako'u lahu sajidina. Faqa'u lahu sajidina. Waturi sini. Sinya panjang. Waturi sinina. Waturi sini. Sinya panjang juga. Yang panjangnya. Waturi sinina. Yang panjangnya tu, si, sama ni. Ayo. Waturi sinina. Waturi sinina. Waturi sinina. Coba lagi. Waturi sinina. Waturi sinina. Waturi sinina. Waturi sinina. Coba lagi. Waturi sinina. Bagus. Kemudian. Usu. Jangan usuk. Penyakitmu. Udu. Uzu bisa. Ininya panjang. Udu fi sabili. Usu fisabili. Udu. Masih usuk ya. Udu fi sabili.
Coba lagi. Udkhulu fi sabili. Udzu fi sabili. Kemudian Wa kutubihi wa rusulihi. wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian Lama lama kok lama? jahat lama jahat lama Oh, ini yang bawah. Lasa hiro. sorry lasahironi Tanya panjang, yang panjang nih. Hironi yuridani. Ayo. lasahironi Hironi yuridani. lasahironi yuri Ininya pendek. yuri Hironi yuridani. lasahironi yuridani Hironi yuridani. Coba lagi. lasahironi yuri Yang panjangnya ini. Yuri empat. Lasahironi Yuri. Ini Yuri. lasahironi yuri Ininya pendek. Yuri Lasahironi Yuri. Ini Yuri. Yuridini Yuridani. Lasahironi Bukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lasahironi yuridani. lasahironi nah, pelan-pelan Pak. Lasahironi yuridani. Lasahironi yuridu Dani. Dani Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahirani yuridani. Lasahironi panjang. Lasahironi yuriduni Bukan yuridani. Apa? Sorry Pak Ustaz. Wahoroku lahu banina. Pintar. Wa kharaku lahu banina. Wa kharaku lahu banina. Wa kharaku lahu banina. Ayo sabar, gak apa-apa terus. Wasyaruka Waya Pak, waya daroka. Wayasaruka Kanya pendek. Waya daroka wa alihataka. Wayasaroka wa alihataka. Ah, pintar. Wa yadraka wa
baraka wa alihataka. Ya, waja'ala. Waja'ala Pendek. fi Waja'ala fiha waja'ala fiha rawasiya. rawasiya Waja'ala fiha rawasiya. waja'ala fiha rawasiya. Bagus. Kemudian Haruta wa hanya panjang. Ruhnya panjang. Haruta wa Maruta. Haruta wa Maruta. Haruta wa Maruta. Fa'ala hazabi Bukan yang panjangnya yang ha, da, a, sama na. Jangan salah panjang, salah pendek. Yang pendek jadi panjang, yang panjang jadi pendek. Fa'ala. Fa'ala. hazabi alihatina. Fa'ala hada. Fa'ala hada bi alihatina. Kemudian Qalu taqasamu. qalu taqasamu. Fata'at Fata'ato faqara. Fa'aqara. Fata'ato faqara. Fata'ato faqara. Fata'ato faqara. Fata'ato faqara. Fa'aqara. Kemudian Udah kelihatan Pak Ustadz. oh iya. Ini Pak, kana Pak. Kana Kana komi. kana qamisuhu. Kana komisuhu. Kana komisuhu. Kanu piha Fanya panjang. Kanu fiha fakihina. Kanu fiha fakihina. Iya. Wa isa Jangan wa isa. Wa idza. sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian Wa kafa bina hasibina. pintar. Wa kafa bina hasibina. Kemudian fakana akibatahuma. Nanya pendek. Fakana akibatahuma. Fakana akibatuhuma. Fakana akibatahuma.
fakana akibatahuma fakana akibatahuma. Coba. Fakana akibatuhuma. Kibata bukan kibatu, kibatahuma. Kibatahuma. Tanya pendek. Kibatahuma. Kibatahuma. Iya. Fakana Tanya pendek. Fakana akibatahuma fakana akibatahuma fakana akibatahuma. Kemudian wasohibatihi. wasahibatihi Wabinahi. wasahibatihi wabanihi. Wasohibatihi wabanihi. Wabanihi. Wasohibatihi wabanihi. Bagus. Kemudian Kola tak tal. Kola talumu. bukan kola, fala. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Kemudian Fala talumuni walumu. iya bagus. Kemudian wayakhafuna azabihi. adabahu. Wah, sorry Pak Ustaz. Wayakhafuna. Wayakho yang panjangnya kho fu sama za sama hu berarti 4. Ayo. Wayakhafuna Nanya pendek. Wayakhafuna na'adzabahu. Wayakhafuna azabahu. ويخافون عذابه ويخافون عذابه ويخافون عذابه. Jangan kepanjangan. Satu alif dua ketukan. Yuk. Wayakhafuna azabahu. Iya, saya berharap kalau boleh malahan mungkin kalau disambi dengan saya boleh. Difokus dengan Ustadz Ridwan dulu karena bisa seminggu 2 kali. Waktunya fleksibel, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Ya, itu nomornya sudah saya kasih ke Pak Amar. Bila perlu dengan saya dipending dulu nggak apa-apa. Karena ini Pak Amar ini hanya perlu latihan aja, perlu sering. Bila perlu nanti seminggu 3 kali atau 4 kali enggak masalah ya. Nanti hubungi Ridwan. Gitu. Mau sama saya juga enggak apa-apa. Sama saya kan cuma seminggu sekali ya. Boleh Pak. Terima kasih Pak Amar, sampai sini dulu, diulang-ulang ya. Banyak kemajuan, cuman ya namanya juga baru belajar secara benar. Jadi ada beberapa yang harus diulang-ulang terus ya. Iya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Amar sudah belajar. Mudah-mudahan bisa nyimak yang lainnya ya setelah ini ya. Oke Pak Ustaz. Sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Alhamdulillah, terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Pak Amar ya. Udah pinter kok.